Lakhakri drop numati constituency ke parlo theory pathu klamalong pini adaba por malom mai pangchengpon bangso amayalong numati BJP Mondol Committee President Juti Timung ahin pensi mai charipon bangso amayalong aluhi sarpo manpen KAC Deputy Speaker Rite Singhi Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti numati BDC Chairman Dhoram Kro Lapen Mohila Morcha President Juti Rongphar Piatum Chetongdun si mai RDP dun Lapen bang pharo sose arat atum Chetongdun Lapen BJP Lakhakri drop numati constituency ke parlo theory pathu klamalong pini adaba por malom mai pangchengpon bangso amayalong numati BJP Mondol Committee President Juti Timung ahin pensi mai charipon bangso amayalong aluhi sarpo manpen KAC Deputy Speaker Rite Singhi Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti numati BDC Chairman Dhoram Kro Mohila Morcha President Juti Rongphar Pi Lapen bang pharo sosiara datum Chetongdun pen RDP dun Lapen BJP party ke claim ke dam ke me par pe joksi pini sakshi kendro amayalong Congress lapen APHLC asong atum pen COC BJP party along bang trokkep amuluk atum chepa ogdun lapen non ke bang GMSC election sitami BJP party atum si haipon vek pobasi thanpon habar ke hat pen long bamor ronghar TK News নমস্কাৰ আৰু কাৰ্ডম জনাইছোঁ সকলে আজি বিজেপি ভাল বুলি আজি যোগদান কৰিছে তেখেতৰ সকলক মই আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক সকলোৱে আপোনালোকে মন দি আপোনালোকক হৃদয় দি আপোনালোকক আদৰিছোঁ যে আজি সকলো ইয়াত বুলিতো নহয় বিভিন্ন সমষ্টি আমি দেখি পাইছোঁ যে বিজেপিৰ কাম কাজ কৰি ভাল পায় সকলোৰ নিজৰ বেলেগ দলৰ এৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে নিশ্চয় আমাৰ ইয়াত দীঘলীয়েটি তথা থেৰেগাঁও যমুনা গাঁও এই অনুষ্ঠানটো কেন্দ্ৰ মেলং লংফম পুলিং ষ্টেচন angkang along pen pini ni pun mai ke padu along sitamelo dak pini Kongres parti pen APHLC parti pen BJP ke claim ke dam na ke thek dolong ke me pen join pini alang litum pini dak BJP along sitamelo nang cepa okun lo skemang ji alni sitamelo nilitum dagarong hawar pen daka hawar along ason ke claim ke dam ipon sitamelo nili methang sitamelo rat tumhan isuman alam ke than lo je ke claim non ke bang ji alni se ke chelang adim koson se kami senji ma ke claim ke dam ye phan itum kadu we chingmai chingsai to se la pen rata ning thelo la pen rat sitamelo pini nilitum BJP party phan anso se nang pang tangdun ji phan anso se jakong nang pidun ji pon sitamelo kadu we arat dagar along arat atum sitamelo chisiglo la pen non ke bang ji election along koson se ke chera pe chitodun ji la pen anso se aphang asom ke claim ki pame senji aphan kadu we BJP claim akorti ingjir tum sitamelo chisegi ini don kan iro sama pini don ma bang kenili tum bang 60 kadu we dak na join se along ke preka tim do la sar kopi piasong pala na cheng bedon Kongres pen se ki ong lo la pen APHLC Kongres la pen APHLC kopi ninggang sama thek long Nia pini kang sama le pini anta jo tawar pini anta mesen no pini rong kisong ke bota la pon pon asan basi non anta BJP sarkar dan memang BJP lah hudun ko kosi ini ka sana ibang lala tum ko pilo ke thelong tingro oh jo pal abri spoon tawar ke no aprage ni tumi karkun kita nahi parakha pini la sobris na pini tawar anta poki to am kisong ke bota pini kisong ara somar tame tangka poisa ta lahai no pithelong ki la pena bhara pusi to la lahai kela mesini non na so sans ke hali to ma song ben don kirong pin dot ghar lahai ni ka samjega ni kan sam ke damlong ke lalo je ye sarsadam o thaita rodam nangji ademta age koi fasata me angkang pi tomong la sob roda derlong ta se item angkang pi no so non ruling bom la so BJP so sarkar tu eson soni la angkang pi lam anam blok tang te item la
Prime Minister Narendra Modi bang itu alang li temat hateng pen kalau tangte bang so kelong ponoi dharam long ponoi alang si ini kethom son keme aron kevan kethek don long ajoy ni lapen si itu bang cing betul te nang le ke dobo ma sarkar pia song meng te ni di dun bom ke ni tu ai congress long pin nang le members pin doma ni li ke okreng Congress ai head brass long pen ni vice president pen si choc non bjp song long chipok don long Pini thang thang ni phai inkoi rai siani lakha inkoi ratok Dwarbaguri MSC constituency angkang pi Daithor police station ke parlo langtuk terang jonaram terang ahemalong APHLC asong atum pen pherang ke amai ke phapon labangso pherang ke amai along kachetong dun lake Dwarbaguri APHLC secretary Robin Rongpi office secretary jonaram terang Bokazan LA Robinson Singnar Taradong polling station secretary Wenson Killing lapen APHLC along ke klembang pu atum pen penang an chetong dun Nilitum APHLC asong kupia potsi pherang kiamai phanang kok malake je ai kathar ame phi ki kaya potsi nilitum APHLC asong atum pen pherang kiamai phanang kok loputa ningje pon kahora pen listening TK News Aprangsi media akorte atum phan kardom pini nilitum Dwarbaguri APHLC party pen media korte mate pherang ke to amai phanang ko alam thege la hello kedam tang arni ahut nilitum party APHLC a president jai gathar sar alangli phan ami phi ke thor alam the putak nilitum pini phanang ko lo lasi nilitum Dwarbaguri APHLC ahin pen kopi athesi ke phama lake isi niltum kan ningduk alam the kachepaklang athe APHLC along nilitum masar jar kathar kopia ke chokche penayok se alang liphan mepi thorlo lato alam the putake nilitum ka chini nanje lahenlo athe ma nilitum aphan ke japon kedam tang Samson Singh ti lapen non adun thuke ilitum asar jai gathar IS retired alang li hello pusi nilitum ning thedam lapen kedam tang ke claim kedam ake chokchi puta Karbi khai phan thangnat thedam long le Karbi khai phan kacherai alam the ansi alang li Karbi khai phan than bom inglong to phan than bom lasi nilitum ahin pen ningtuk alang like Karbi khai phan kaching hon binong ali leadership pusintum mathadam lasi alang litum je pinia post ambe na doctor CM Tuliram rong hangatum ini samalang press meet do je gathar sar je Karbi anglong council ke ya tum phan theru pen pangbar ponda walam the alang litum FIR di pidam along tina thana tame pidam ji pu la walam the tapini niltum arjulong niltum thaglong tame lasto je theru pen pangbar chot walam the pen kajok ke alang litum aning chipathira alang litum along je FIR ki pidam ke chitherak me lase hodisi ilitum thaglong lo alang liphan ka pin rem alang liphan ki putot ilum thaglong lo je BTC achieve hagrama alang Karbenglong arad do ana phantani litum dak lakhain kore trop 26 Dwarbaguri ahi APHLC ahin pen nilitum kardom pipajolo kardom nilitum pini ladat lakhain kore trop Dwarbaguri lo nilitum APHLC keja bang photo nilitum piposi media thingnu wang kokma lapen press thingnu piposi lam jaina kokma solam putha bang ke lalo nilitum ke APHLC akemang lake ahok pet bang ke nilitum he kang thi maron
thai kang thima aja pong chilong nangi labang so alama putha ka posi nili tumke EPHLC tumke akimang kitu lasi nili tum lalo serwan kep alama putha ka bangka nili tum pachun bek nai serwan kep ke pachun nai long bangke nili tum chingrum pet si 24 plus organization na hot pentame nili tum mang pon bomlo claim pon bomlo che song pon bomlo je separate electoral roll nangji labang so separate electoral roll people non Karbi long a BJP tum la support ko people selam le der ko people selam thek der selam vek nangji ma selam vek nang ni ma jong si vir nangji pulutang te selam le der no vir widet nangji pulutang te selam oi sita nangli tum BJP tum bangke nili tum nangji ni dun erlo lan si kang ton nangli tum selam thek thilu lasi non bangke nangli tum ang hoi pen sita me u non pachiu e pusita me nangli tum bangke non ke kirem lo nili tum rar tum ke la si chini lo je nangli tum ke claim ke dam ang thek bang nili tum nang thek long dak la konat si ke chok ma konat si ke chok chima labang so putha ka bangke lasi non ki bang je election ke nangli tum poi start tangka le nangli tum ron non la pule claim mon sita nangli tum bangke a hok pe da bang nangli tum ke rempo pi pot ma nili tum ta ke dam tang hut ke nili tum ta hak congress din hu pen da vote tang pidun lo la pen apianta national party bhan vote pi bom lo sita nangli tum 24 plus organization pen a ke mang serwan kep rong sara ke mang pen nangli tum pachun che join si APHLC bangke amahang nang thek nang kok lo labang so amahang nang thek nang kok pi pot ma nangli tum si chichini pulaki lasi non ki bang ye bangke election bangke nangli tum a ling bidi pe lekle mon sitame nangli tum unilu nili tum rat tum gena chini dak lo nangli tum ki claim ki chok chegi nili tum nangli tum phan arling ki thi nang bat arling thi nang Duarbaguri MEC constituency ke parlo upper Dehuri Menhan Seronglong BJP Duarbaguri Mandal Committee tumpen party pipon se lakhain ko ratrok ke parlo Menhan Seronglong ke do weekly Wednesday market hamrong BJP kangdang amai kangnipon bangso longpen mai chari pon pension ingti local committee maipu upper Dehuri polling station angpar da Duarbaguri Mandal Committee tumpen bangso mai long penang an armu chetongpon bangso mai ke phapona puthak Duarbaguri long ke do BJP claim damra peddo an sitami Kibang Jikilik upper hood non ki bom Duarbaguri MEC Richard Tokbi Forest Board Development Chairman Aphanda Puthot Kachera Pachetu Dunrab Jiapan Pura Bangso BJP Duarbaguri Model Committee along Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rong Parpen Penang Anjumi Sen Pen Mailong Lam Than Pon Dehori Pen Amosingti TK News Karbianglong Chukihula chun teron sanglang ke hatlong KSA hoipen International Mother Language Day ketalon pon Pini pirthe adanglong International Mother Language Day ketalon long pacheton do se Chukila KSA head branch tumpen chun teron sanglang ke hatlong International Mother Language Day ketalon pon Labangso ketalon long Chukila head branch Gabriel Killing pensi mai chepahem pon lo Lapen chun bang Barnamos teron aluhi pachini pon lo Labangso mai long aluhi sarpo Ram Singh Tok bi KSA Central Committee kongchung bang Lapen Moniram teron KSA Central Committee atum aluhi aman pen Dunlo. Labangso mailong Karbi khai da khai kang tin bino opposite Karbi alam ta an sisi paprang dun thekje phansi labangso mailong chethan pon padolo lapen Karbi lo charli asong pen sitame Karbi khai long ri rong pat kacherai dun thekji alam akam hai hui da chethan chumum pondo labangso mailong chukela KSA head branch do an chingrum signation me etpen talon pondo chukela pen Philip Tiso report TK News First of all, my name is Muniram Cheron, and I'm the president of Karbi Association Bokazan District Committee, and also the in charge of publicity secretary of KSA's Central Committee. Today is 21st of February 2022, and today the Karbi Student Associations of Chukiola branch, they have taken an initiative to organize the International Mother Language Day, which is one of the first of its kind in Karbi Anglong. And we, the Karbi Student Association Bokazan District, as well as on behalf of Karbi Student Association Central Committee, we commend the KSA Chokiola branch for organizing such initiative. And why this
International Mother Language Day is an important day for the entire world, because language is one of the identity that need to be preserved by all the communities here, or all the peoples living in Karbi Anglong. And amongst more than 700,000 languages spoken in the world, Karbi is also one of the language that the indigenous community of Karbi Anglongs usually spoken. But due to onslaught, or due to the attack of Western civilizations and Westerns and globalizations, today the Karbi language are in at stake. And because of this circumstances and because of these situations, today the Karbi Student Associations along Bokazan district, along with Chokihola branch, are taking this initiative to bring awareness to the people of Karbi Anglong regarding the importance of mother language. Today, if our mother language are lost, if our language is lost, then today our community will be vanished in this cutthroat competitions. So that's the reason why we want to emphasize that we should promote our language. And also we also request, or we also appeal to our Karbi Anglong Autonomous Council, Government of Assam, and also the Government of India to recognize our language constitutionally. And to recognize our language constitutionally, the Government of India should include our language in the 8th schedule of the Indian constitutions. And also, if the government want us to preserve our language and promote our language, then they should recognize our language, Karbi language, as the one of the official language of Assam. So these are one of the appeal and or the request that we would like to make to the Government of India and also the Government of Assam and also to the Karbi Anglong. Lagi International Mother Language Day ke 17 November 1999 UNESCO pensi declare mane pirthea dang tame International Mother Language Day bang ke talonang popu lasi nilitum Karbi Anglong tame 1999 17 November 1999 si kenelo lapen non pinianta nhok sami Karbi Anglong tokanu ta observe pen lang si pini ladak Chokihola Karbi Student Association Chokihola branch tum hans tame churolo lang litum ladak katalon ponthai kapot lasi lan success pine pini pen prangs tame tum ipialam ni singhon chinam pupen ilitum lan success li Karbi alam